Tuğanlar bizge sroçna Hyundai Accent geldi. Öte sroçna deydi. Kırgızstan Keçkerek 2001 1.5 mekanika Tuğanlar. Maşinen içki abaljakşı. Probek 352 ming. Rulda ayıp yok, korobkada ayıp yok. Полный elektro paket Tuğanlar. İçi realni taza kel maşinençe. Birok moğonda olgan. İçine rejavşina yerleri var. Maşine 2001 1.5 mekanika. Birok mınaconda manday. Bir jağında cumuşu varken 4 döngölögün canlı salıptır. 20 mingge alıp salgan deydi. 180 mingge algan ken Tuğanlar maşinen. 150 ming son kılıp düşüp berem deydi. Берем конкретно, если реальный болса. Врачка. Короче, срочно акча керек экен. Тугандар Кыргызстанга кететкен. Номерлерин калтырам, байланыш кыла, керип койгон. Машина ходовой часть, мотор, коробка жакшы, бир гана болгону ушу кузовунда вложение бар экен. Кузову деле ашып барса бир 30-40 миңдик расходта. Келгиле, көргүлө, алгыла. Жууаптыр машинанчы. Датабы шашылыш дейт. Экзаменге барышым керек. Студент бала экен. А так дөңгөлөктөрү жаңы.